lelal pai so Krista mingin zir tom ni jing chi bai vek ule tongin jing ai nu naw tongun takin Christian chung ko bo ruak toy te karon soidon thil pakhat alut zia kho pakhata hian hausak dani nang chia mai in thren man omani an hausa ve ya lir theide pon nga ve an thren ve pon in do chuang lo an in chuang lo mani lai nan kal ve cho tiang zo fel tak ngai sanom takan ni thren in do mi lawan ni amaro cho chulaya chuan in an lo nan nei ta ni a threnom pai ro chu Christian chung kwa ani tlat maya chung ko in zir tir na nu na tangin ha takin in le lo adin chuak ani choti yang chia chona threnom pa pon ani ve tho maro chu Christian chung kwa in zir tir na lalpa da masalo in chunga thilaron chuak ta tlat mai ni enge kan ti chon an fa ten zir tir chu ha takin an thokan fa ten zirna anon zir chuaka nule pa hlut na anon muthiam lo an thon an thoka nule pan beisen sang takne ka ha dam ve don to ni anti line nupuyan na ya ni lo pan pasalan na an fa ten ngai sak le na chang pon lo an nulen pa te chu an musita enti kan tiang an da ne an hlut na hian zir chuak le phalo reng an mu minan mu maya tianga kalau en kol chuak evan poi em ti na khop inan nun hian nung mai ni tam taka chuan tin in chung khura an mote anodin trosa julai kara chuanin an pasalte ber tho chu ai tlang an sia in chung khura fel mel deu sin anin khere em me in post in po dona in po he thei silawin anin lau ton room mai ni an mote chung ko nu tenan tlona choti yang chon an nun ram ta hi om mai ni una to Christian chung ku atanga sailian lo chu mai ten chunga chuan chulai na chuan enge lo thleng le kan ti chuan chiat na lian tham le har sat na li choti engen mi hualon la ut lo ma senin chung khur wazir chian khan arama se om lutu chulai na chuan an fa ta nun din nu le pa hlut na ro puina anon pu thei lo reng an nun ram zo ka khan enge nu le pa den zir tina thale lal pa ram atangin fa den zir tir sailian lo building ro puile khovel changka na ringot atangin an fa ten dom ka nga an dom ka na ngei nan hlotling bok an fa te ma se I suwa an nei lo wangin an nu len pa tele chung kwa a an tangkai let lo ti tu je ka sei du tat mai ni di khanin man thi amang an threnom pa ve thungero chu threnom pa ve thungero chu nule pa hludanen lali suaro pudanen lalpa tangin tin tong trai thlapin in chung khur a en kola chu ta tangin po na hian da chu tir ve chi ko khana le thalaya po a in man tir ve chi in chung khura gol ber chu boya inu lei pa hi kai pon kanu le ka pa khamo tiang in azir tir thlapa chu ta tang chuan an fa ta chuan nu le pa chu lung luang main an huro pu em maya an nu le an pa te tong chun po an za lo thailo lal pa na pui tla ta wangin lal pa pathian thu nen an kal tla ta wang khan fa te po an tridak mai ni engti kong ti khan ron zir chuak a le khan ron zir chuak veya an be se yang takin le khan ron zir chuak chho veya SDO te yang khan an ron nitan in fa te chu achulai taka chon maro chu engelo theng ve ta chu atan nu le pa non choi moi nu le pa kutan non hlan thapa nu pui pasalan na ya nu le pa an nu pui tan na ya nu le pa te bula aron tulu tan an nu pui suai lu ten an nu len pa ten non za tir thap ka nu le pa te chu ha dam takin lim takin nu le pa te chon an leng za nu le pa te khan lal na dik tak an changa an fa ten chang lo reng an fa den an choi moi le a chan chueng vai kan ti chuan nu le pan sir ti na tha in chunga lalpa thu atanga fa te thin lung an nian tun tin wang ani chulai rama chuan an fa de khan nuai chu ti zat lo pon ni se lo la lut pon ni se nu le pa an za tul zo
anu apa lalpa zara min enkol na le min zirtin na dikra ani hi ivan luem ti in lom thun hril reng mainin faten chuan thenom ve thung ero cha Christian chung ko lo tanga zirlian zir chuak ma cha puitling ve khovel dana chuan hlotling ve ni ma se Christian chung ko ni lo wangin anin chung an father on chet let dan chu tiang thung chu ni chu wang cha tungin sing unau to kan chung ko hi manin en chin teng khovel san na ringot mai rual elna kan fate kan tlan puya ni ve se mi fate ngi phave se kan ti ma se Krista atel lo chuan unau to kan fate an rot phave se la kan nun ram ron mangai let na chang hian thelo du te mai ni cho menunin veng chung si hin lalpa da ma sa chung si hian rual el na dika rual el tirang uti tung ziang ka soi du ani angong le avuak hina building ro pui tak takan fadanen kedam tan thok chuak la an sadur dura a chunga ruak khul maya ho hul mai ni lali sho nei lo chung kwa chun ma se lali sho Krista nei to chung kwa chuan building ro pui lo ani lo chunga khan ro pui pon lo ni sela lalpa alenga chung kwa lalpa ra madinga in kher ton na omlova mayeng in za omlova tlang takin thin lung tlang takin anom mian faden lo la sia pa hi lo karon la anu lo karon la ve voin chwei ente he ente fa do ka nan ron vom tha pa ten an lo chiar pa ten an chiar mal la de an nung tlang chu tiang chong Christian chung kwa chon in po taken om nang ifa pa in loron lakin ifa nu ten imonu ten loron lak te chung ten tho chuan ron nei te hian in po takin nge che ta tridang si hian nu le pa bulo tran tu zok hian in entrek reka in ton let ling zok thin ti ngai tu tu tung zinga hian chu wang chan chulai nun chu poi sala lut nem sin chunga khan ama kan nun bul kan tran lai ka van ote engang pula lut ka kan tu na kan nun ni anuam lo anti mai sum la lu si la li sualen lo na chuan nu le pan chep tul tula chung kwa po chep na lo thenga in kher ton na in liam ton lau na hi lo piang zung zung mai ma se la li so Krista nei tu chung kwa chuan an nei an chen tlanga an ron la lu nem lo pa an lom tlanga lalpan lim tlang chunun chu ni unau tu a in an lo zia chu mo khosak dain ang thau sia po Christian chung konun chu tina to berak unau to kan soi du chu nu le pa de pon ko khana kanin mangang kan fa de pon in mang ma se pon lama ko khan chunga wala ra wa in man ro puya hian in chung khura in man dan helai nun in zirti dan i uwarang u pon lama chon choi mo netla kan om lar malu tok ma se poi mo ber mai family nun in rual dan hi dikin helai nun hi isiam rem masaje languti to kin singa hian fam kim lo takin lalparo punan kan share du ani